Pitanje je koliko ljudi može klanjati travi namaz i da li žena može klanjati sa njima. Za namaz je bitno dva čovjeka, da jedan bude imam i jedan stoji uz njega. Ako ima dva muškarac, onda imam stoji ovako na lijeve strane i od njegove desne strane stoji taj čovjek ako je jedan. Ako ima više čovjeka, onda kako bude obično, imam stoji unaprijed i onda iza njega treba da se stoji taj prvi red i naravno žena može da obavlja namaz i isto može da obavlja travi namaz. Ona li mora da stoji iza njih. Znači, ne smije da saf bude mešavano među muškarac i žene. Žene treba da stoji na svom mjestu. Znači, prvo imam, onda muškarac i onda žene. Ako je jedan čovjek i jedna žena, opet on može da bude imam i neka on vodi namaz, može da on sam kaže ikamet i žena stoji iza njega i tako može da obavljaju travi namaz. Ako je samo ovi žene, i onda sad ću reći za sljedeće pitanje. Žene može da obavljaju namaz, ali može čak sa džemat, ali žena onda treba da stoji taj imam koja vodi namaz u sred saf. Ne smije da bude van safa i nema azan. Žene ne treba da onda uči azan, nego jednostavno jedna žena da kaže ikamet i onda druge da vodi. Ali to se ne vidimo neka takva praksa. Ponekad može tako se dešava, ali ne